nongeye kwa ikaze mu biganiro bya Semitoni TV mbashimira cyane uburyo rwose mutugaragariza kudushyigikira. nitwa Inosa bimenyimana success nje kubaha amakuru ari kugenda rwose avugwa muri nosi yacu muri rusange. ni nkuru tuza kuba rwose tureba ijyanye na coup d'etat cyangwa se ihirikwa ry'ubutegetsi mu gihugu cya Gabon, aho rwose bivugwa ko biri kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye harimo nka France 24 ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye bivuga ko Ali Bongo yamaze rwose gukurwa ku butegetsi n'itsinda ry'abasirikare. Mbere kugira ngo twinjire mu nkuru yacu neza, reka mbabwire ko niba rwose ushaka wine nziza cyane ndakubwira ngo ugomba kubisa kuba wanywa wine yitwa Morokoso wine ndetse na Butunda wine. Izi ni wine kabisa zimaze kuba inyamamare hano mu Rwanda rwa Gasabo ndetse no hanze y'u Rwanda. Buriya rwose ndatekereza ko n'abari abazungu bafata indege bazamutse rwose barazizamukana pe bakajya batahana Morokoso wine ndetse na Butunda wine. Ni wine zengwa n'uruganda Rwanda Banana Wine Limited, ni uruganda ruherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, murenge wa Huye, akagari ka Sovo. Nyamuneka va kuri wine rwose unywa ukarwara umutwe ukagira ngo kabisa bakubise ishoka. Va kuri wine unywa inyota nishire, uve kuri wine unywa ukagira ngo wanyweye amazi yakumuriro. Wine ya Morokoso ndetse na Butunda ni wine rwose unywa ubuzima bukagenda neza cyane. Ni uyifuje ushobora kuvuga uti ngenda shaka yo kunywa cyangwa se ndashaka no kwirangura nkanye ngicuruza, wahamagara nimero ubona kuri screen ubundi kabisa wine bakayikugezaho. Twinje makuru yacu mazwe bagira ni coup d'etat yabaye kuri uyu munsi wa gatatu tariki 30 ukwezi kwa 8 2023 ni muri Afrika kabisa, dore ko mino minsi ya none mu Afrika cyane cyane Afrika y'uburengerazuba rwose ibayemo ikintu bita coup d'etat. Ubutegetsi barabuhiritse nako batagize. Yitwa Ali Bongo, ni umuhungu w'umugabo witwa Omari Bongo Odimba, akaba nyine yaratabarutse ubutegetsi nyine abusigira uno muhungu wiwe Ali Bongo. Ali Bongo rero umugabo w'imyaka 53 ngira ngo mu cyumweru cyatambutse, ngira ngo tariki 26 ubwo ni kwa gatandatu w'icyumweru cyatambutse nibwo byari byemejwe ko Ali Bongo yatsinze amatora akaba abaye umukuru w'igihugu cya Gabon. Rero ngira ngo nyuma yuko atowe ntago nyine beshi baje babyishimira, arimo nyine nabo basirikare baje kumuhirika ku butegetsi nkuko ibitangazamakuru byagiye bibyandika ngo abasirikare batangaje ko bafashe ubutegetsi babwambuye ku ngufu Ali Bongo. Babitangarije kuri televiziyo y'igihugu bavuga ko batemera ko Ali Bongo akomeza kuyobora Gabon nkuko byari bihirutse gutangazwa ko ari we watorewe kuba perezida wa Repubulika ya Gabon. Nababwiye mu cyumweru cyatambutse ngira ngo nibwo nyine batangaje ko uyu Ali Bongo ari we nyine watsinze amatora yo kuyobora igihugu cya Gabon. Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize hari hatangajwe mazwe bagira nyine hari hatangajwe ko Bongo ari we abaturage batoreye gukomeza kubayobora. Nababwiye kandi none ko uyu mugabo Ali Bongo w'imyaka 53 niwe watsinze amatora. Ibyo nababwiye, reka mbibutse ko nyine uno mugabo n'ubundi akaba sanzwe arwaye kuko yigeze kubagwa mu bwonko. Nababwiye kandi ko uno mugabo ari umuhungu wa Omari Bongo Odimba. Mushaka kwibaza muti ko tuzi ko ibihugu byinshi bibayemo coup d'etat abeshi bahita bafungwa. Nibyo koko uyu Ali Bongo nawe igize abantu basirikare bahise bamufunga, gusa ntabwo baratangaza ahantu bamufungiye. Mu gihugu cya Gabon umutekano umeze neza, abaturage rwose bafite umutekano, gusa nanone bafite ikintu bimeze icyo bita dilemma. Bari mu rungabangabo baribaza bati mu minsi mike cyane nibwo tumaze kwitorera umuyobozi none coup d'etat irabaye. Ubwo rero birumvikana nuko biba bimeze Afrika kabisa, ibintu bikomeje kuba bibi. Reka ngushimire ewana we tubana rwose kuri Semitoni TV, nkubwira ngo ewana kora subscribe niba utarayikora ndetse unasangize ibigano byacu kugira ngo turusheho kwaguka. Nge nitwa Inosa bimenyimana success, dukomeze kandi twinywere Morokoso wine ndetse na Butunda wine, ni ibinyobwa byengwa na Rwanda Banana Wine Limited. Ciao mukomeze mugire ibihe byiza.